Aron barim anim pen kachio ta atum ke STMan pen our side to endun long lepu Dr.Gyanandra Barman diphu along khai barim chingruma maipi kapadopona hut kaningje de kanga phutha KSYC Howraghat Regional Council atum ning kang samse chepaklangsi dokmoka hithia long malom so por armu chejengsi aseang tong par om plup pen Dr. Barman amephi kaipon Barman, go RSS, go back, go back, go back. RSS, go back, go back, go back. RSS, go back, go back, go back. Barman, KSYC long, let's go, let's go, let's. Kidamtang jang mi poni phai cricket homani ani tili por phai sia por malom KSYC Howraghat Regional Council atum chepater pi ponsi dokmoka hithi angbong chitim chitalong Dr.Gyanandra Barman amephi kekai pon Mephi Kekai pon nang ko kaputhak alang litum pen kithan pon ki kedam tang jang mi poni phai kre hinyani dipu golf boys pathuak lamalong kheibarim chingruma mai pi ku ke padu pon along lamjai sar po man pen ka chitong dun Dr.Gyanandra Barman lam theki jai tikang aputhak ning kang samsi chepaklangsi Dr. Barman amephi kai pon nang ko busi than pon lapen khei hejanang bom dhorama men pen nang te khaji abidi langno nang te klen dia kan la puson lam the nang te jai tikang ati men tuni sikami KSYC tingkan koi nikithe athema STMan lake dhorama men pen le kachelong lapukali STMan lake khaya men pen si kachelong lasila puson kidengun edet alam the Dr. Barman kaning je tikang aputhak jongsi soluk sodak dokok pulote Dr.Gyanandra Barman si adai che enangji Lapen labusona moni dapan kecak cedeji apanta Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Kuliram Ronghang apan kihang katupon. RSS go back, go back, go back. RSS go back, go back, go back. Barman, KSYC long, let's go, let's go, let's. ST long, let's go, let's go, let's. ST long, let's go, let's go, let's. Barman on two, Barman on two, Barman on two. Dr. Barman Fiji kainang ko odlam te bangal pen lo kidam tang tumi difu go boys sa playground along tribal conference da padolo hula so tribal conference along speaker si kehang Dr. Barman apha salang li karbiang long bang pen karbia khei tum ana ning kan pen au ve pen Christian hong hari thorom chipu pepin itum beng dog reng ni karbia tum khai tum dakar beng long dolo ho bhi tame ku na ne pen bang kha bang bru Dr. Barman Karbia kei tumha dhoroma men benang thagi bhan ka tirwa itom bhan na pa lujipu la solong mange mantu neta KSYC pen itum chidon de la si Dr. Barman bhan ta dai tum channel la pudak lo la da karbiang long ben dang tha bang bruri aku bang tami la hai thorom ben itum karbia kei bhanang chi bhong lang pachin che kam klen thabrari aku la ben la bang so buha ka cha akha tuliram long hang bhana dak pen sin tum pudak lo alang li tame mu next ben ke la sonam chak thap chak bruri Ladang yang si kibang jilangan ni yang si dhoromang bong ben karbia kheyang bo suluk sudah dukok pute Dr. Barman sa dai che nahi Bangso amephi kekai pon along KSYC Howraghat Regional Council amai pu long soda inglek pongchun bang adison tok dia tum pendang lok penangan KSYC Howraghat Regional Council ke parlo area council amai pu chun bang lapen claim bang photum chetong dun ti Dok muka pen semsing ninti Karbiang long live